Dan, għu l-ġa. Mela il-qamħ minn tagħkom sewa? Il-qamħ minn tagħna. Il-tuħ tal-mitħna firu jiġi jiġbru bil-ħmur? Kullux minn tagħna kien ikun. Imma mbagħad kif xi ħadd kien irid Mbagħad kien nagħmlu l-ħobs u kienu jgħidu l-seri kien ikun hemm nisa kien taħseb man-nies forsi għandha ħafna tfal. Jgħidu l-sepp bija tina ħubża għal-bżonnijiet tiegħek. Mhux imbagħad inti jgħidlek tajbu tieni. Għamma t-missiri kien jgħidla ħassu ma batalli baqali, tal-bicċa baqali ma kulli żmien naġin dalli u dilajtu. Minn zaqna qatt ma batalna. Flus ma kienx ikollu ħafna miskejn u wata qaskallu mara. Iż-żikriżijiet konna kollha ħadd-tfal. U kien jkollna kollox u bajda bit-tigix tagħna u għarkotta. Ekk ma konna xejn ukoll naqtaw biċċa għarkotta mill-qalib u nidla. Imma minn kienu bdal-boga min jaħdem kellu kuntu xembijiet kull-jum. Għalla da kullu l-poga jgħadu la pjoga. Illum biex pjoga, zuħilla la madwari, u l-kam kienu batunti ta' Għajġi fuq il-ħobs, ġveri, taħżuħ il-ħoza, nagħmlu ħafna. Tidirsiw. U nagħmlu raġel minnu. Imma xi ħadd irid jieħdu tal-mitħna, kienu kien jiġi Naħdu il-mitħna ħna. taż-żurriet. Naħdu kunna ħattar xel. Ħadd xi? ħattar xel, xoħar kun ma ndikux ximkien, muktar ħattar xel kien-muta. Ħattar xel kien-muta. Sew. Kienu jidħlu kunna t-ejk. Jisana ħara xil Smejda u naħura. Mara, kienu kullu dajjem id-dormimlija. Dajjem kienu kullu affarijiet minn dajna. Ma jgħidu mbagħad biex il-ħubża titla' kun titiżdejda xejn minn ta' barra ma Kienu ħaltu dan is-sir biex ma jkun għax waħdu jkun isma' tokka dak li jixtu tad-dieta ta'. Mbagħad kien jiġi jisew naqtam kemm hekk biex jiswek. Għax kieku ħaltu kien. ħaltu t-triq ta' barra xejn. Jaġninna jew u kunna morru naħdu il-forn. Kienna wieħed għal s-segħid. Kienna morru naħdu ħandu. U roħti. Kienna nasib li għabani għabit nasa. Ma bittiku xi karta għanet jew. Ta' mill-issit frut kieku maġġumma. Għax l-għu darba, jina ma tal-ix miktir, ġa moħħi. Għamina u miktir, lil ma sabiex, meta ma tkunx tok, x-xurri xikun għadna, ta' x-xurri xisfa. لا جوزها بنت افتكر من يا راجل كان شباب لا عليك بالتسليم تبدا شباب عنده من دور يمسكون انا تعرف كيف يراوي يجلوا عليكم ما شيء تاع مش باش تاع كنا نقولوا كان يدري الشام نقولوا شحال تود الخريف نقولوا رميت الفروق فوق الخشيش جرات عام مسؤول يعني يما انت الجول بعد خدنا الفشكه هناك احنا الخليج وكنا نصبلوا والفوق اللي تتكلم بس بالصغار اطفال ولاد قالت لي اش خطا عاملين راح نورا حتى دول ما بيفهموا قال هذه فتره ما بيفهموا ما تفهمش خلي اطفال ما تفهمش خلي اطفال كان يجي يتفنن لما تكيل جال كارتون كم كيل لك الإضاءة من هذيك خليك تدفع اي تدفع المباغات تدفع ويكون على كلمه هم تتمطفول التلفات متكررين مستري هذه يديك عندها وقتك الدايره مالا كنا في الشكل ومن يوم كنا طعنانا والله في الداخل كنا طعنا من الرجل كنا في الشكل شوي نخاف قصة ما كيف تدري ياخذ فرق بشيت معنا مسكين كيف كيف علينا القطة دقة تعمل لي كان
nagħtu botaba u jeli biex erba' kien konna x'kien ikollna żona jew iżjed. U ħraġ ma tibx frott, ġifieri mhix għajn xorta ta'. Kien jgħid li mhux fil-għalba, għajn xorta. Naħseb l-akbar rosi naħseb fil-missieri nsemmi bħal-resta. ċandi juftu miskina rosa, marri. Li fil-missieri ma semmix il-bina jsaw l-kotta u l-ġara u jelib għal-ittali din l-ħad, dawnu l-ħad. L-ħad kien, l-ħad-ittali. U xinti ġajt mija jirdajtew u s-sieda fil-dajtew jiddu daqqa bil-maħlif. Naw il-maħlif u kol Tal-faħħur. Toqgħod għal-kub tal-gana ħadida ferma, għal-kub tajja fuq u toqgħod u ġibilħi. Għal-kub tajja fuq u jistannuna lejn il-naga, lejha, l-najt, u l-fatħa lejn il-naga. Xinni mleħ, mmur il-batta għal-ġarġara, għax kiena mmur il-naħibdu, ma nuxtrofu mux iż-żajtu tal-għeċ u ta' tappelu. لا أمير لا يسجل جور، أنتوا سألوا لا يسجل جور الرجال تكفين كذا، والرجال تلقيش كل يسجل جور سوا كذي، وبعدين بدنا هيل بدأ زمان شجع تلقيش، يقولوا محروبين مثلا تكفين كنا خلوا مش نهربولين وقت البيئة أكبر مني 6 سنين، وكنت مر ما خطين الجرازايا اللي فوق راسي ويترفع البيئة. ويتخلب وبطل يجي مطرش عند سدرج احنا بين المرين وانا احنا بين اثنين نقول له شوش النار في الوضع صار 5 في الوضع وكل ساير الزاكين من غلاشة نقول مثلا عطلة فبطلنا غسل نار وبطل صايروها على شفسيرة كنا موجودة مش واحدة بيها وبطلنا واحدة منا من الأخرى صايروها في الوضع وصايروا كل استهار قطة نقدر يصيروا مرحبا، فجأة جل سيارته ومسير أنا منونا، أيام ما وشاري كمية يقولون ذلك يقولون ذلك، إنتامي، لا بد أن يشوفوا. الطريق من حلاجة الزيتون كيف كنت تأخذ من رحلة فوق وجهك؟ الزيتون كنت نعدي من السوق نقولوا تصل بطلوها تاني شكامش. كنت نعدي من جوارا سانتا ماريا. ونبقى طيارة من ديك الطلعة بالكارتونيرا. في من جنين وبعد ما جنين نبقى طيارة من ديك الطلعة لفوق. وبطن فايتة كابين نسبة شمتارة بالبيضة وبعد ندخلوا الأول ندخلوا عند الجيش ونجيبوا بلوغرا ونجيبوا وبعد نهربوا تكابين وما يمروا على الزرور كانوا بالباريرة على الزرور ونجوا نخشوا لكم كبيرة جمالي وممكن يتفقي كانوا طفلة واحدة كلها صغيرين كينا عنده واحد تلينيا كينا ما نصيب المال اسمه زكي تلينيا تانشو تلينيا ولا تانشو كلنا يجوا بلا كنتا وكل نقعد نايت بالنقاس طفلة بدها تحصل اسمي من فوق ايه كان كم بزارنا من وزوري أي طوارئ Quando sono sul nostro periodo, a scegliere il marito di loro. Jaqta. C'era scuole, scuole. عندكم فوق شي شقطروا ممثل طويلة المعصرة جبتش في النار تعمل هم النار وقت اللي اتفرع مريض قد تتكلموا فوق التومين اهو انت قعدت فرز انه كان شي بقره يا وناجه اللي كان لها تومين
Kalla naċ anka klieta kalla. Ebel kienu jgħidu li meta pereżempju baqra ikollha oġol u erħa flimkien ta' min, ikun hemm xi ħaġa ħażina, mbagħad jew l-erħa jew l-oġol ma kinux tajbin għat-tagħmir. Għasfajt il-kilmenti. Ġieli smorġek, imma ġieli jaqbir, ġieli anka jgħidu bil-kużu falik, jgħiduk ma ta' mis-sewa rabbi billi kollek, dajjem rabbajtu ta' bdiltom u kull mietu. Għala, ta' kienu jgħidu ħafna xogħol. Biex għaxtannu ma jgħid ma dawk xogħol bulbija. Tew min tifel u tifla. Saħib tifli, għada għamil s-siknina. Għanda kienu nħarru fuq il-ġamma, għandu s-sena. Għalli s-sena s-sena. La, għalli fuq l-arja. Mbaxxija. Għamlet fil-eħ, tabit. Zid. Jħudak. Il-kotta fulu bajt, ġifieri. In-njokki ġili kontu tagħmlu. Jew ma tantx sajru ma tal-injokki. Ejja, ommi kienet tagħmel ħaxix għaw ħaġin mibli u xejn tajt. Lemma jkun ħaġin bil-patata. L-kotta mel tursin u mal-bobżer tursin kienet tagħmel. Ejja, għalija hija ikla tar-raħa ġifieri ma nafx hekk kiex. Għax għax mhix Maltija, kelma mhux Maltija skuża. Lemma l-injokki propja jħaltu l-patata ma tqiegħ. U jagħmlu għaġina minnhom, mhux bħalma foħna l-Maltin dak it-tip ta' offa tal-għaġin jimluha bil-kotta. Ma bdaqt il-njokki propja għamla fejn, mhux tal-Maltin tal-Taljani, ġifieri. Kjaw Malta kienux tradizzjoni li jagħmluhom bħalhom. Jien ma nafx tal-patata ġifieri li u jekk wieħed joqgħod jaħseb daqsxejn sewa ġifieri il-patata mhix antika ħafna Malta, ma sibx li kienet daqshekk tradizzjonali, speċjalment mbagħad l-Italja. Il-patata daħlet, kull fejn għafajin, daħlet sinjal ta' faqar. Pereżempju fil-gwerra kienu jitlu l-patata, jew l-patata biex jagħmlu l-ħobs, għax ma kienx hawn mux 15 sena l-għura kull jotitu li jibda bil-but, but tista' l-missir. Tamam, missir biex missir. Issa, inti, per esempio, qabel ma tibda tiżżewweġ inti togħla grat. Issa tibda tiżżewweġ. Meta jkollok it-tfal, għaliex qed tkun missir biex nagħmel oħra. Allura bħala bil-piku, missir allora per esempio Bubakra huwa
kollu ma ħaġa li kollu sen raġel. Qabel kienaw tidraw. Il-mux kull ma illi l-istudji ta' familja għodja kienu jistemmew ismijiet korox. ħaġa. Zorko. ħadid. Għajn ħadid. Bahar. Għawġa ġesmu meġi l-bahar. Meġi l-bahar. Mela zorko ħadid. Bahar. Ġawħar. Fil-waqt li l-irġiel ta' ekonomiji tal-baxxi kienu semmu ismi ħelwin, għad eżempju Slieden, għandu Slieden. Slieden ta' Selena, ta' Slieden ta' Raġel Slieden. Said, jisem Ferħan, muftieħ li jiftaħ muftieħ bil-doktor bil-muftieħ. Barka,